Mole ni kirhlani som pathum inrin ni kan lo thleng le ta ngai thlatu te chibai kan han buk vek chuwa tunlai khovel chanchin kan ngai ven tlanga khovel zau zok kan thlerin in dona chanchin te rambial buaina rang te khovel aral muan lo zia te kan hre chi mai ani hi khovel zau zok kan thlirin Middle East lamte Russia Ukraine lamte buaina chum zing ala kyang hlei thei lo chu ania Russia Ukraine in dona lam la chu tiang chu ania Russia Ukraine in dona lam han thlirin ani po hi an lein be reng mai drone manga in chang tonin thichil drone antia suicide drone kamikaze drone one way attack drone ti te chu tiang chu a ming chu eng po ni se kamikaze drone ti te drone a khan ral thuam anda chu drone chu mel maram chunga thlotirin an infrastructure poimo le sipai hmun te anwa supuak dur mai thin lo om takani chu tianga in beiton na chu Russia Ukraine in kara hian a thleng cham chi mai tuna phei chuan in drone thlok thui thei zawk ang chi te an siam chuak zela Ukraine po hian mason na lian takan nei Russia ram ril zoka be phui te thlakin Moscow khopui taifem hial te ron lutin chuta building then khat te po an ron be hial thei to ani chutiang khop chuan in he in dona hian in lo thei lovin military technology weapon technology a hian mason na nei tira in dawe ti lo chuan in ral thuam siam lama an ram tan chuan in mason na ro pui tak a thlen lai ni te po hian a hriat ve tho chuti lai chuan in mi pui han khongai thlak towa thil a hliam tam tak Russia Ukraine in dona po hian an nom towa mundang in son te phei chu tam takan ni khopui ro san hial ngai khopte chutianga bom lianina aden khopui te nau han chimit tamai ang tho thang te po Russia Ukraine in dona hian om dia soi ani chutiang khop chu ni ya hei tun na ya ram ria Russia Ukraine ram ria hian ron manga in chan ton na lian tak omin mi pathum an thi nia soi ani Russia Ukraine ram ri a drone manga anin chan ton na mi pathum thi in Russia hian in civil pahni an thi a pahni an hliam boka chu Bryansk region a ni in Kyiv be pui Russian a thlak nuwa Suzemka Kyiv a Russian be pui thlak nuwa Ukraine chuanin Russia laman beilet vele a chu tiang chuan in chan ton na hi om chhode mol mai ani Russia a central region at Tarstan a chuanin drone in building pakhata su hei hi Ukraine in a drone an tir chhu ani hei hian chiat na te na wa thlen industrial facility asua heta hian puak ring taka oma amaro chu industrial facility building asut nu hianin thilsiam chu ero ti to panilo malak chun jom zel industry hi anga yangin local zel nia soi ani thung Russian fuel shortage after Ukrainian attacks ti ani Ukrainian be nuwa Russian fuel du khop omlo thu tarlana nia tun hai in beina hian Kyiv hianin nasatak main Russia be puithla na thar kalpuin Russia na thunun rambiala te malana thar lian takta kalpui heta hian Russia inan man tangkai le sipainan man tangkai oil hun ma angte han oil da thatte an kap chena sa nia soi ani hengani wang hianin Russia rambial thren khata du khop man tur oil omlo ni in Al Jazeera chuna puanga Sevastopol hi Crimea khopui ani Russia ina sanele sompalia Ukraine na anin do nu alak kha ania heta hianin oil facility le tanker Ukraine hena ka chet sakna sata wangin petrol station ate du khop oil fuel motor omlo nia soi ani tunrum chu U.S Iran buena atop lama kan puanga tikhan Russia lam kan han puanga anni hi engtikange buena top don soi thei ani lova Ukraine hianin ral thuam an siam chok chhozel hai tun in do na ina aken tel ti mai te ang mamona ina urthlu ka wanga ral thuam thrazo kan siam cho hi tam taka om to heng ho hi Ukraine hian mangtang kai vio maya FPV drone ang chi te drone mantlom material sang te mantlom te rem khom ral thuam pai thi rakhati ang chi suicide drone ang te kha an siam chok na sa vio maya tin anti drone system a hian Ukraine hi mason na lian tak nei tu ania
tun Middle East buena pokhan kan pon phawang khan in Gulf ram te khan Ukraine hi anti-drone system siam turin an cha thla hialania Ukraine ina anrun ka Shahid type drone ang chi te khatiang Shahid type drone ang kha Iran khan Russia hena supply thina chu Russia chuanin Ukraine vena nan mangtrin chumi chu Ukraine henan lo mel khriat to aka thlak dan tur te pon lo duang chuakin an siam chuaka chu Gulf bial Iran ina abeina hian Iran hian chutiang drone chu mang vele boka chuwangin Ukraine hian hetiang drone loka thlak na tur anti drone system le jammer angte asiam chua hi atangkai viau dona chuwangin Gulf bial ho khan Ukraine puina an deal ni kha Ukraine military expert jani role Middle East hian tuna hian an lo omnia soyania anti drone system siam chuakin ma hanla la reng tuna hian in biak na in rem na lam han hoi to ma sela in beile put theidin munan ding le nakin sel ngai tu in su an Gulf bial tena an ram ven himna tan Iran drone laka an ram ven himna tan anti drone system an mo wang hianin Ukraine hian tuna hian a pui meka Ukraine hian anti drone system asiam sakanga Gulf bial hian Ukraine hena sum fai Tranem taka pe ve thung don ani chutiang te chu ania omje bera chuan indona ina anuai indona ina atlak ramte lo theilovin ral thuam siam na lama har tharna an chan pha ve bokani hei Ukraine hianin Flamingo missile an siam chuaka an Flamingo missile hi atha vionia soinia tuna po hian Russia ram chung kem zakwa athu ka target abe Ukraine hian an siam chua FP5 Flamingo hanti mai hi a video te ti chuakin an ron phawlanga cruise missile thlok thei nia soi ani hei hi Russia ram chunga thlok lutin military plan thanti chebok shari zokani chebok shari military plan anva be heta hianin Russia drone le missile da that tam tak an kap chiania puan ani heti la hian Russia Ukraine in kara ground in beina halakal chhozel nia soyni heti hian tas news ina puan dan hian en lokila Ukraine Armed Force hianin in beina tharlam bera sipai thanem takan chan le tonia soyania darkar somli paria chungin battle group east area te battle group south battle group north chutianga malak na rang kalpuina chuanin Ukrainian sipai sangte la chan le toni in Russia ram news te hian an tar langa armor combat vehicle hi somni pali chanin sipai motor dang somli pariat artillery piece pakwa Ukraine lam hian an chani in Russia lam news te hian an tar langa hi fin tak ero omlo thung te kan retaila o Russia lam hi puan don chuan puan tur tam tak om thayo me maro chu news danga kal kan ngai chu wangin khalam kha chu kan an du tok san le photanga hei khovel me puinga event ber ni mek chu U.S Iran in kar buaina hani Donald Trump hian in rem na deal om theina turin na takmain Iran hi an nor thina vau khan na lian tak mangin tiang chu hania tun hnaya darkar somsari panni kalta chung khanin in beiton na athlenga ana thayang bera Iran beya khan Trump khan an vawa nijan masama ya po azan in hian Iran laka ana thayang berin U.S achedon ani ti khan soya ama ero su U.S nen deal nei turin step thar anan kai le a khangani wang khanin Iran laka be pui thlang na lian tak drama na kalpui tum kha ati top tari ania heituna hian indona ti top na turin peace deal memorandum of understanding ziak turin engkim pe felani to ni in khovel media lian te chon an tar lang CBS news puan hi han en le lokila Pakistan Prime Minister soidanin tuna hian in rem na atana text na nung ber chu pom ani to ni ti in a soya Pakistan hi U.S Iran in kara buena indona are thena tur le biagram na thok tur hianin palai na thok tu lian ber ani kha Iran Foreign Minister soidanin tunma zong ain tuna hian deal chu kan nei to ni tin a soi chuaka amero chu memorandum of understanding Kim Chang anin ramna Kim Chang ero nakina ata tolte tela puan chua turani tina soithung in remna an nei theni chuan Iran Foreign Minister Abbas Araghchi soidanin Iran chuanin Hormuz Strait a hongdon ti soin
maro chu Hormuz Strait a honna atan hian enge US hian ati ve don ti hi chiang taka soi ani hri lova Iran thil nei Iran assets ang chi US in a rek zong te phel vek tur hian Iran hian a phut ani dollar tluk le ding on som ni pali chuang zet mai assets si US in a freeze saka chu an freeze turin man thaya chop chua sak tur hian Iran hian a phuta US kan deal siam phota chumi hnuwa chu ti atum thu kha soi ani kha ani na taka chon he deal a hianin Iran du dan hi ala lian zok ti hlotlin tam zok ala ni hian a hriata U.S Iran in Iran an bei chan ber ral thuam nei lo tur le nuclear ral thuam nei tur ani lo ti te chumi anei lo na atana enriched uranium ti chet te chu akipui ber kha ania amma ero chu tuna in remna memorandum of understanding and siam tura hian nuclear Iran in anei lo na tur thuthlung khabil telani lo ni in expansion khatte chuan an soya chu tianga nei chuan US atol sok Iran in ke malama apen zok ti na ani do ber mai ni somruk chung in ka hai nain chumi hun chung chuanin US le Iran in kara Iran nuclear chungchanga in biak na hona ni dona mara chu Iran hian voin thleng pon ral thuam manga US Israel in an chan ton le an beiron lai pon nuclear ral thuam neina atana enriched uranium nuai bobe mokha atum baulo maya chu wangni sombruk chung in ka hai po nei sela hemi hun chunga nuclear chungchang in biak na hon turani ti puang ma sela Iran ngai dan hian so son thei kherin rinom lo hetiang khopian ral thuam mangin an bayan tlom lova chu wangina ma zong ai ni ran hiaron pong pordona a ma zong ain an khir sau don ni te pon lang ani Hormuz Strait a thunun na hi bansan mai Iran hian atum haulova Hormuz Strait a chana ni chon Iran hian helaram bela hian hanin vai fung na turte vak hian ei lo mai thai chu wangin apoi mo je hi Iran hian a hreve thau chua chapa superpower nei ang hiala kan nei US meu dongam tu ni anin nga ya hi wang hian ni somli chung in dawa po khanin US in thlona somli pani zetan chana US kan che thatok lowani I khawang khan Iran hian in rin tong na thar han nei sau maya US ina an du ber pakhat in do an kalpui chan point lian tak pakhat chu Iran ina athlo phel polte Iran hian a pui to turani loral thuam sumle pai mangin heng Hezbollah te Gaza Hamas te Yemen Houthi te Iraq lama Islamic resistance te sumle ral thuam manga puina songsong Iran hian ati top turani ti khaniam ama ero chu maniloka Iran supreme leader puandan chuan ama zong ain kan tho pui resistance group tenen hian inkung kaina thazok kan nei ani ti khana ron puang le ta dai maya omsia chu US in thop lo turin ti masela ama zong aya an thodun na chak zok thu Iran khanan puang ani na taka chuan pon lamatang han thlir mai po hianin US hian Iran indona akal pui hi a hlo cham tin soila adik lo na atam lutuk lo ome achan chu indona akal pui chan ber helpol thlop to lo tura Iran ati chu a hlo cham chu ni phota tin enriched uranium chungchanga ti riral emo ti riral tura Iran atanga phur chu emo hatiang song kha Iran hian ati hlotling haulova tuna ni somrukata na dilan nei chunga hian nuclear chungchang chola soi tur chawani chungte chu ania amma ero chu Trump hian chak zoka ailen ngai tho netene hu chuan asoya Iran MOU US le Iran in kara memorandum of understanding hi self defeating tina soisaka mani chaka in puanna chutiang chunia Tramatan chuan ama chaka in puanna mayani Israel tanero chuan harsat na lian tak an chop chuak ani ti in Israel Prime Minister Johnny Zan Khan a soithung chutiang vel chu an ni ange po chu ni se ni Iran nuk chat tur hi chuanin kan soito kha tactical nuclear warhead emon khilai rupangai don chutiang ani chuanin an khopui pakhat hian chimi thak angai dona tactical nuclear angte kiloton somthum somnga bor chote han thlak ta sela teran khopui chu ruang ina khat don ti na ani chu Tramatan po hen risk sang tak mai ania politics a Republican ho chet chiat na tur marruai ani theidon November midterm election US an machon dona
chumia chuanin an chet chiat pha viau thei do na tin chu mai ba ka helai rambialin dona lian jok le khovel sarkar dang po kangkai thei ani chungjong ris ngai to chuanin hetianga Iran du dan lian thret zo ka inrem na siam pui hi US tan po a himdam jok ni in langa amai ro chu an thil tumber Middle East an thil tumber ro al hlotling don lo chu ani ber mai tin Iran an vul lian sot don tina ani bok he US Iran deal chungchanga Israel am thu chuak thren khattele a be bomte han ngai thlak sak vele taila Donald Trump chu ni zanam khan April ni riat khanin inka hayan puan thu soin chu ral thom manga in chan ton na le buena lian so ke na chun zoma tuna hen in do ti top thena turin Iran le US in kara thuthlung rol mu mani chhotrana tun inrin ni voin inrin ni hi chuanin an sai man lo mai thei kar le hi chuanin engkim pe fel ani don thu Trump hian a soi ani kha Israel lung oilo na chan pakhat chu US Iran inrem na atana an thuthlunga hianin Israel le Lebanon in dolai mek tuna an buai mek na hi biltel an tumtlata chu Iran du dan le Hezbollah du dan ani anin MOU a hianin rin lutel an tum Israel hi chuanin hei hi kan buaina nia US le Iran buaina ni lo tina soi thung hetila hian Thuthar bera chuan US senior official thu chu ania soi Times of Israel na puan danin pending deal lead to Washington getting Iran enriched uranium ti ani le ta hei hi akipui bera ni renga enriched uranium chungchanga hian inrem na omlo ani chuan he an buena zong a hi US Israel tan chon omjanei lo mai ani theidon tinani Iran in ral thom lo an hum chun zom zel si chuan nuclear ral thom nei tura ahman ropoimo ber enriched uranium thitfim sa keji zali le somli borvel zet Iran in ala nei mek niangai ati chasi lawani chuan he buena zong mitam tak thina bungro tam tak channa ral thuam an siam sa le chumi an ka chuana launch rangte Iran hian a chana savio US pon a chana Israel pon chana nei chutiang zong te chu alo thlonin a luang raltina ni thei US official pakhat chwedan chuan anin remna tura hianin Iran ina enriched uranium ati chiat tur hi biltel kan du ni tina soi amai ro chu Iran hian hei hi pomlo ni soi ani thunga ni somruk chung in ka hai nei photila chumi ni somruk chunga chuanin nuclear chungchang chu kan la soi jok don ni ati chu Iran ngai dana ni ve boxia engponi se deal an sign trap to engkim pe felni to tia an puan hu hian boruak le thil thleng engkim danglam le thut thei ero alani ti kha han hreta ila Iran foreign minister Basarakchi ro chuanin deal hi hun tlangsar lo a tuna tangani relo te a hian sign ani don ni in a soi ve thung deal an nei tura thilpoi mo then khatnia an soite pakhatna chon Iran hian Hormuz Strait a honga US hian Iran a hrek na chutiang chu aphel sakang ti te aniatin Iran port Iran longchol mun adan cha sak chu a hong bokang ti ani panhina chuanin Iran nuclear program chungchanga in biak na chun zomani anga MOU a chuanin force takin Iran ina nuclear program ati top na tura hian force taka malaka ni lawang ti te aum ni in Times of Israel chuna tar lang thung deal hini somruk chung ani dona chumi hun chung chuanin nuclear program chungchanga in biak na chu hon ani don pathumna chuan US ruaman le US chop chu ani a hi enriched uranium Iran ina anei ti chiat dan tur ani thunga hei hi an pumle pomlo tarlan ani talawa Iran hian stockpile nei atumna hian enriched uranium a enrich ban sanang ti te ania heng hi dilata na US chop chu azinga mi kha ni amai ro chu hei hi mi then kha chuan US rotna then kha thi Iran hian an hnol ni an soi thung ainga po chu ni se he anin rem na tur thu thlung a hi mi pui ma a chiangkuang taka puan hala ni lova engang chin nge US le Iran hian MOU an sign don memorandum of understanding a hian enge an zia don ti la ya kha ata tolin US hian ata tolin an laron puang chuak tura han ngai ta ela deal ne an du ve a enge an du ve chan an ta na advantage enge om don ti te kan da puang thei thoi tura ngai hila ole eng po chu ni se in do
ti top lam an hoi chawa chumi tan chuan step thui takan rap chawa hei hi keiniang tan chuan thil lomom takani hrim mai he Gulf boina hi chuan in direct takin oil gas a khovel economy ang ngongan nei ngal rap thina ni a India ramange po hei oil mante asan pha me kani chungte chu a ngong zinga mi ani a hetianga inrem na nei theidon ya lan nuwa hianin stock market te pon tha a tin oil mante po munthan khata chuan an tlan hiam chawa Hormuz Strait hi angai anga hona ni le phei chuanin oil and gas market a po kanzi om chhole wat tura te po ngai ta ila thome oti khan kan handu tok photanga U.S Iran inkara memorandum of understanding zia thua yani tur thu han puang ton ve a chu eng chiang nge ni don chiang takatar lan ni lo ma sela tuna tangari lo te hen kan thra tura ngai la amai ro su nuclear chungchang bok khan mutana ni le ta hei hi Israel chu alom te chiam lo nia soi ani bokani Donald Trump hena ma in thiam chopin chakna ne na in pechungin ma ala a Israel ta nero har satna lian taka chop sakani ti kha Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu soidan pakhat ani bok olekan du to kang ikhan Thuthar ber he channel